Ena nso bio ye behwe questions ahodo maako 30 a ye betimi ahia won ewe theory quiz no emu. Ebi wo ho a unhia da, ebi nso wo ho a wo hia pen. Nanso enam se na wonti ase ndi wantimi antwa. Ene da itinase memo akonya emo akire wadwen akonya ni si a miamedi nchirechire mu esefata ene anu yi a esefata ebebre wo. Kai ne hye no nso se dwumadie eye adom door to door wo mo na wo masoma se na medi dwumadie ebre wo. Se wo pesa wo de wo niema ekọ Ghana memu wo pesa wo de wo niema efiri Italy krodia mu ekọ eye Europe emiamia etwa ye ho ahia yi mu anaso se Asia wo de ekọ America ede de keka ho saa bomoden se wo befere adom door to door an enam ndwumadi a wodi enti enkofo dodo no a ebo won samana ne se eye semenhia. Moma yenhia ase. Question number 1. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B deve attendere che siano transitati i veicoli P e D. Wano yi ene say. Medase se wo ka se eye vera wotwa. Moma yenhwe de enti eye vera wei eye incrocio. Na yedu incrocio se yi a muni mumra edi eye incrocio so. De atie ne se wudu bia bia etise yie na ka ebifiri bonkum ni nifane ya behia mu sei no. Emra ahodo bi na edisuo. De wa hai de emra de be malo ne se ka bibia eni ni nsa nifa no wono ene wodi kan ekọ eye kane anase okọ first. Enu nti mom yenhwe ye hwa eye kai a eye red de wa hai wono ena ne nsa nifa ka bia ni honti wono obedi kan abu nani na wakọ Okowi a enam so wono no okonti eye ni space ya ada ho enu ti car yellow yi wono ne beko eye de etoso emienu aha enti wono so beko okowi a na car ya ewo esuru ya eye green no wono akomiensa na afei eye blue no wono so akọ de etoso 9 de tie nie se wunya hunu car wo bedi kan yakọ na hunu de etoso mienu a na afei no akọ said ye watch esibi eye adwuma no ene ne efe no se eye clockwise na akọ ede abesi nti ye hwa a car we eye red no koi yellow koi green koi na afei blue no ekoye we ene mra eye adwuma ewo eye encroach so an emu ba akonie moma ye nkoti question we na anu ye eye vero. Question 2 moma ye ntie. Il conducente deve passare per primo in quanto alla precedenza quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali. Wano yi ene say. Medase sa wo ka se eye force a wotwa. Adenti na eye force. Question no asam a wo ka nyina be go question ni mo ni say. Sa wo o driver ni o besene twam wo kwan so. Na ekwan mu na wo kọ no wo driver ni na wo na wo president a edikan na saa bere no mera wo ba no a na wo behunu eye pedon ni bia enipa bia wono no non vedeti just wono onhuna de oye blind person na saa nipa ekura eye baston bianco munim se yebeduru ho mo de mo yankwai okura eye baston bianco na wo atravessa eye strada no wo twam wo kwan no na wakofa eye ekwan no nchen aha edi etwam e wa bere wa free eye lane ni mu yanka ne se e bi atravessa mental pedonale wo ho e na atravessa mental pedonale wa mfam e na wakofa nchen baabi e na wo ba be se na twa kwan ni mu a wo drive ni no wo presidency e wo no so da bi wo kai ne hunu se oyi ni frɛ ni de di kan ade no yi ni frɛ ni ne baston ni no a ekura no no eye bianco enu nti so wo bi okura baston bianco wono ye di frɛ ni eni omo mukura eye bianco ena eye rosa womo de omo ye eni frɛ ni ena na sonso ayade asanso asi enu nti no omo ye hu difference no ti question we no wo driver ni no uni presidents wono so nya abotre ma no na ni frɛ ni no wonye dai ontwam wo kwan ni mu ansa na wire wo akọ enti wono mom e wo presidents over eye wo driver no enya wo driver na wo presidents e wo sa ni pado eso iti question we no anu ye eye false. Question number 3 mama yintie. Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Wano ye ene say. Medase sa wo kan se eye vero watwa adentina eye vero. Wasi durante la sosta, jese ebra wo driver ni
o pe baby apake wo car na se wan kasa durante mra wo pake wo car no bomoden se wo car no baby a wudi besie no enye de yin enkofa accident bia emma nti ebe evitare eye incident enu nti ebe vitare eye accident baby a wodi car besie no enfa car ensi baby a di accident beba so ho ebi ti se ebi a obi aye do parking e wo bonkum so nanso abaye bi onifa so na wodi abesi eye enipa ne cars bia ni double parking ebetimi di accident aba ene bia bia eno nso akeka ho a oba me class a metimi akire mu akire aha eye guida con teacher me de twi kasa kire patente bi mu anya ho te ase be ka me class ho na yensua de eno ti question we no anu yi eye vero mama yenkwai. Question number 4. Il semaforo in figura indica un passaggio a livello senza barriere. Wanu yi ene say yo so ka say eye force a wotwa eye force adint na eye force ye hwese eye semaforo ya ewa hei eye traffic light ya ewa hei was it traffic light we traffic light bi e che yen say aha eye un passaggio a livello senza barriere ye ka passaggio a livello just be bia train kwan e betwa ka kwan mu ewa abra eye aba bia ena ho a e close no dabi we eye traffic light a e use edema eye public vehicles a wo mo eye adwumanti question we no eye ade a anu yie no de Air Force. Question number 5. Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata. Wanu yie NSA. Meda wase se woka se anu yie no Air Force a wotwa. Air Force adenti na Air Force mama yenhwe san ye da ha yie o. San we ye frɛ no se eye divieto di transito a ekodia manipa. Kire se ekwan we enikwa se nipa be yede efam enu nti se wuhu a enipa me mfa saa kwan no so nanso question no ese yehu sign we a eye obliga se pedone ubechikulare eye su margine sinistro dira carreggiata na che se wu nipa se wuhu saa sign we a ekwan no de obetimi afam na mum eye bonkum so nifa bonkum so na obetimi ayede afa nti nipa obetimi ayede afa eye bonkum so sanso kwa se eye obliga no we eye divieto kire se eni kwa se ukọ eni kwa se wo fa ho enu nti question no eye force. Question number 6 mama yintie. In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A deve andare diritto. Wano yi ene sei aha mama yenko na memfa nchechiremu kakra embremo se wo kan se question no anu yi eye force a watwa adenti na ye force momi yenhwe isura di traffic ya ewa hai na ade ba kon se ye hye nso ne se lines no eye broken lines je se eye discontinue na eye discontinue a cars ni nyina ewo eye options more than one aha omo option bro eye ba kon enu nti question ne se eye car eye yellow yi no ne die ne se obekọ nanim dabi enyina nim nko a osan so wa akwanya se obetimi asvoltare aye sinistra ewa abra o masi aye precedence enu nti enyina nim nko a ene ne direction a obetimi akọ enu nti sede tie no ema anu yie no ebeye aye force sapepepe mama yenko question number 7. La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri. Wanu ye NSA. Medase se wo kan sa anu ye no eye force a watwa eye force na ene de me be kirewo eye easy method bi a ubetimi dia calculation bi a etise e confusing of bibiri eye distance di sicurezza yi e confusing of bibiri na enso me be kirewo mo dia tiele se obehwe eye kilometer car no eko question no 150 kilometers ena car na eko kilometer car na eko no ube divide eye by 10 ubenya say eye 15 na uwi a eye 15 a ubenya no na wa multiply no by 3 yebenya say eye 45 enu nti car ni miri car wo se wokọ ewo kwan yi so ne distance di sicurezza wo so wogya no eye 45 na 45 nso de enim se efiri 45 edi besi eye 42 which is eye 3 difference se 3 difference de mu a ni nyina eye enu nti efiri 45 44 43
42 ni nyina eye distance a awo se car no otimi ede eja ede to wo ne car bi entam enu nti anu yi ankasa ewo ho eye 42 anase 45 said you obefa bia no anu yi no eye no kore we ene eye calculation a eye simple pa metimi ede akire wo black class ne bisua bi ka ho question we anu yi no eye false mama yenkoi question number 8 mama yintie. Il segnale raffigurato preannuncia di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra. Wanu yi ene say medase se wo se anu yi no eye false a wotwa adentina eye false wose se wuduru eye sa akwan wesu a bomoden se obedare precedenza ekwan no wo firi ni fanso wede ba na obema no kwan no no abesene ko da bi kai se wo momu no na wo eye drito di precedenza wo momu na wo drito di precedenza wo tie enu nti question we no anu yi eye false eni kwa sa wo momu dare precedenza marketwa no o seketwa no momu no dare precedenza ema wo enu nti eye die eye false moma yenkoi. Question number 9. Durante la marcia nei centri abitati è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. Wanu yi ene say medase se wo kan se anu yi no eye vero a watwa adentina eye vero ensamo a eye question ne kan bia no eye se odnam eye ekuromu a ye wo bra ede so eye ka light bi efe no se eye abalianti eye dim light eno ne ede fa kurum ede fa bia bibiri na ne bra ede so na wa chire mu no ye so no eye half an hour after sunset to eye half an hour before eye sunrise eno nti half an hour after sunset, half an hour after sunset, and half an hour before a year sunrise. Aha, me pen de si ya na twero mo fa nche me enu nti ansama a question ne kan wo mu bia no eye aha eye mezz'ora dopo eye tramonto fino ananse ekosi eye mezz'ora prima di sorgere enu nti no sabe pepe adi bia question ne kan wo mu bia no eye vero eye verissimo nti mama yen question number 10 mama yinti. Il coefficiente di aderenza basso diminuisce i consumi di carburante. Wano ye NSA. Yo, se wo kan se eye force a wotwa. Adinti na eye force. Question ne se eye wo coefficient no eye wo car tie no. Se enchi form yi a aderenza no se e basare a enchi form yi a eye ade a consume eye wo carburant e consume fuel. Wo car tie enchi form yi a e consume fuel. So ahu enu dabi. Ya wonema bibiria se woka tai enche fom ya edeba ana se utu ya obi ti se wo modin se wo beja space tenten atum se debe ya wo bo breaker so ho emfa nkopi mo bi to ene de keka ho sa bo modin se baba class ni manya abotre ma techire mu ye ade a chew enu nti question number 10 anu ye no eye force mama yenko question number 11 emfa nkoso kakra okay. Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli A sono posti prima del segnale B. Wano ye NSA. Medase sa woka se eye vero a watwa. Eye vero na mibetiechire mu de ntia eye vero. Ye wo eye sign A na afi ye wo B. Na the question ne kan se in caso di attraversamento ferroviario senza barriere, e wo bra eye tren kwan bi ebetwa kwan bi mu ewa abra ababia ena ho no ya de a paneli ai no yedi kan hu eno no first ansa na be hu eye B no eye second eyampa no eye paneli bi a echeyen distance aka ni yeduru eye attraversamento ho ena afi eye Croce di Sant'Andrea no so da ase no so kire yen se baabi eye duru no tren kwan no ne dodo ena de kire yen enunti wei eye Sant'Andrea yedi si eye tren kwan no ho pe ene yedisie enunti so oba na obedu na teye baako a ekire wo se kwan no tren kwan no ye baako eye mienu a kire se
3 nkwa na efiri mienu ede ekro ebetuma miensa enan de keka ho sa enye no ho adesua ene baaye na mmom no wei ene chechemu amede ma mo hunu se ema no ye vero be ka me class ho na me nchire mu emfa enchire wo ene ne ma bia keka ho sa mama yen question number 12. Il segnale raffigurato su una carreggiata a senso unico preannuncia l'inizio del doppio senso di circolazione. Wano ye ene sei medase sa woka se eye force a wotwa adenti na ye force mama yen hwe wo se sa san ye da hai se wonam senso unico so na ohunu sa san we ya na ebo wonka ye se preannuncia se l'inizio a eye doppio senso di circolazione na se kwan na obesim de obesim no eye ade e kwan na sesa afri eye senso unico abaye doppio senso we eye force senka kala no eye black dia enka meka se eye no correct ni mo ba kwan black and red ne dia enye sa efri se we no eye se o dare precedenza e wo sensi unici alternati so woni miza enunti brane batch ebesua e wo classroom enti question we no e ma no eye force mama yenkoi question 13 mama yenti. È obbligatorio ridurre la velocità solo in presenza degli agenti del traffico. Quando yi ene sei meda se wo kan se eye force a wotwa adenti eye force wo se eye obbligatorio se wo be ridurare eye velocità umirika wutuo no solo e wa bra agent no dey ejina ho enunti eye traffic police no e bra traffic police e wo ho no anase vigil no ojina ho na order kwan anase ojina ho de also wo modi se obedi mra so obede obeti umirika so you obligatorio so ti umirika debi enye sanity enunti eye force pa eye force. Question number 14 mama yinti ni emfa ho anu yemra. Qualora in situazione di emergenza il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento, è punito con la sottrazione di 4 punti dalla patente. Wano ye ene sei medase sa wokase anu ye no eye force a eyade e wotwa adenti na wotwa de wotwa ne se question ni nyina buruburu no kan ni nyina ne se wo kwotwe wo ka bi ebia wo ka bi asai anase bibi sa na wo twe ka no e de na ko baabi na se ka na wo twe no eyade a wo no wantumi animra anase nhyehyeye a eda kwan no so na wo twe ne biara anase wo ye ne biara a emremu no se ye hu a anase ye kyewa ye bete eye o patent so punti ye bete 4 ne tie free so question ni nyina no se saa de we mfumso wo koye bia enye 4 ene ye bete free so ne mom eye 2 points enunti de ma question we no eye force eye 2 points no so ahu enti question no de o kan ni nyina de eye no koro ne mom 4 points no de be hie mu no ena ma question na wrong if enye 4 ne yete 2 black class na menchiro sa ne maibo nyina bomodin question no eye force. Question number 15 mama yenti. Il delineatore raffigurato può segnalare l'inizio di un'isola di traffico. Wano yi ene sei se wo kan se anu yi no eye vera wotwa adenti na eye vera mama yenhwe we ye delineatore bia yede ma eye obstacle na question ne say si yehu saa eye delineatore we no a ebese ka kire yen se eye ha ena ye inicio di eye isola di traffico ehya ase an isola di traffico ebetimi abeye obstacle ewa abra ya raise no emna be pavement enunti se pavement ye raise no kakra bia eye ade a ebeye obstacle emma eye kasa enam kwan ni bo enunti sa abre no yetimi de sa delineatore we yetimi edisi ho emma no yeyie enunti eye vero. Question 16 oma yentie. I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata superiore a 50 cm3. Wano ye NSA. Medase sa woka se eye vera watwa adenti na eye vero wose eye tricicli a motore tricycle ananse tricycle on sa eye tricycle wi eye ade a womo ye cars bia womo eye cylinder no eye ade a superior eye 50 cm
cubi. Italy ni say 50 centimeters cubi. Ghana for and as a brofo de say cube. Nemo no. Said ye tie ni eye vero. Eye vero. Enya no nko a na afei nso no ye hu se ni America nso eye ade a eno nso esuperare eye 45 kilometers per hour. Aha, fa no so tu utrim. Ni America nso esuperare eye 45 kilometers per hour. Eno so fa tu utrim. Tini nyina eye niema bi a eka safa eye trechikri eho. We eye vero. Question number 17. Oma yintie. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdrucciolevole. Wano yi NSA. Medase, se woka se eye force a. Wotwa adentina eye force. The air force wo question we mu nyina eye sdrucciolevole. Sdrucciolevole na ye kasa NSA just eye very very sleepy. Baby a ho eye de tro. Enu nti question no se. Si emu sa asan yi a eda ha yi a ebese kire yen se aha eye bia bia tro. Debi enye saa. Adentina enye saa. Sai we ache yen se streto ye bi aba eye sinistra bonkumi so ekwan no bonkumi so ha sei. Eye ade a ekwan no eho apua ebe ye keto anasa aba ye keto because of bibi nti enu nti something baby asi ekwan no wo ha a ama kwan no emu apua aba ye keto ni momnya kwan no se so ayetro. Debi nti question we no eye ade a eye force. Moma yenko, question number 18. Moma yintie. Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria di apertura delle officine di soccorso stradale. Wano yi NSA. Meda se woka se eye force a, wotwa. Adint na eye force. Moma yenhwe san ye da heye. Yehu san we ye ka che yen se eye ade a eye ekwan no omo ba ye so adwuma anase adwumayefo wo kwan no so na omo hya ase eye ebere we edibisi bere we. Na question no say yehu sa san we a epese kire yen eye ebere a eye yemfa no say mechanic fo a omo wo ka kwan so wo mo ebie wo na dwuma no dabi eye force enye sa akura na question no kasafa anasa enye sa akura na sign no kasafa ho enu nti eba no eye force. Question 19 moma yenko. Il segnale raffigurato indica di disporsi su 2 file per proseguire diritto. Wano yi NSA. Medase sa woka se a very big force a watwa. Adentina watwa. Question no ese. Si ehu sa asan yi a eda ha yi a. Pa che yen se eye 2 file bi a edi yen koyanim ententenso. Dabi. Ekwan no kura mpo yi nim se enye ententenso na ehwe. Ne mu ba kon yere eko eye sorry mama me mfa nko akiri baako eko eye nifa so ana baako so yere eko eye bonkum so enu nti wei aye direzione consentita eye a destra eni sinistra enu nti mama yen hye nso ne yehunu se eye ade a eye force because of say enye drito yemfa nko ye ni motenten so nti eye force. Question number 20. Moma yentie niemfa no yiem a. Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra. Wano ye NSA. Meda hase se woka se eye force a wotwa adentina eye force. Wo se wo ye sorpasso a. Aha, wo se sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità. Na che se eye ade a wobetimi asan ka bi ho empo ewo bere a wonhu wanim yie. Ene wo se perke wo se because say o lampeji eye ade a o so light aha o so light pepe so anasa o bo light nani ewo abere a wo ye overtake ni nyina no o bo light no so ati ase o ma light Ghana for say o ma light durante eye la manovra debi enye light ni hia yen ewo so pass mu nemom eye safety sere be ya obe evitare incident ene se yenye so pass wo abra yenhu yanim ye so pass wo abra yehunu yanim empo wo abra yesanso de niam bi ku akwan mahunu se ka bi kura aye na dwen se obese o overtake ni bia na ananso se
baby a yɛdo no ɛyɛ curve mu ana enema bebree ɛna yɛ consider ɛwɔ bra pɛ sɛ yɛ overtaking we deɛ me nye bi da question no ɛyɛ false. Question number 21 moma yintie. In caso di pioggia occorre evitare l'appannamento dei vetri. Wanu ye ene say yo sɛ wɔka sɛ wanu yie no ɛyɛ vera watwa adɛnti na ɛyɛ vero moma yɛnhwɛ wɔse in caso di pioggia ebra nsuo atɔ anase nsuo ɛɛtɔ no wo driver ni a utwi car no occorre evitare ɔsɛ ɔbɔmɔden sɛ wo driver ni no saa deɛ oni kwan sɛ woyɛ bi da sɛ wo bɛyɛ wo bɛpepa ɛyɛ wo vetri mu ɛyɛ wahwehwɛ ni mu na nsuo tɔ no ka bi driver ni bi wɔ ha o nsuo tɔ no wɔde ɛyɛ rag no wɔde pepa ne screen nani wɔde pepa ani wɔde pepa sɛ bi ani bɛte ne ade wodi agro ahwe akonya accident ɛnyɛ saa nete yɛ onema bebree anamo bi a yetuo wobetimi aso AC so ho ɛma etimi ahiti mu ɛma watimi ayɛ liberare ɛyɛ ka ni mu nyinaa ma wani mu na glass na ni mu ayɛ atekama ni mum ɛnyɛ saa bere no ɛna wode wo rack ɛde pepa wo car na ni ade da bi evitare ɔso bomode sɛ saa ni ma wo be gyaye Ghana for motaye pa minim sɛ motaye munyai ɛno nti we no ɛyɛ vero pa ɛho hia pa. Question number 22 mo ayintie bla bomode sɛ obaba class ni manya abotra kyerɛkyerɛ ni ma bi mu sɛ edi akyerɛ wo no wanya ho ntiase mama yɛnkwai guida con teacher. Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza. Wanu ye ene say se wo kase eye force a watwa ai obi ani ho a woboro mara so question ne say onipa bi a wadi eye 65 years sani pa no non sono obbligati eno ndi sani pa no de eni kwan se obomoden se obede aganchare eye cintura di sicurezza ne se seat belt uduru eye 360 no a eni kwan se obo anasa wo 60 years eni kwan se obo seat belt dabi se obi mo a ejina ensem ba ko na se mienu bi so one ye obi wo ho a per eye doctor's report eni kwan se obo seat belt eno wo ho ena wo ba bi a onyem ena ma wo onyem so nyi wo ma wo nyem nyina na mo seat belt de wadru ne pempon so a doctor a kire ne se emo seat belt wono ena wo mo enne de keka ho saa eno nso eka ho bi ne mo nyi obi a wadi 65 years into question no anu ye no eye false. Question 23 mama yintie. Il segnale raffigurato identifica una strada comunale. Wanu ye ene say se wo kase eye vera watwa ai eye vera pa e true anything e true wose eye saa san ya eda ha ya mede red na to ase no e kire yen se aha eye strada identifica una strada comunale ai eye comu street anase comu kwan anase strada urbana ai adentia hwe background no crowd mu se background no ye white so ho ena sanso SC no a esia no SC no echese strada comunale number eye 19 eno nti we no eye vero pa verissimo mama yenkwai. Question 24 mama yintie. Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra. Wanu ye ene say merase se wo kan se anu ye eye force a watwa eye force adinti na eye force mommy hwe sign ye da ha ye o sign we no enye direzione obbligatoria nemmom no eye passaggio obbligatoria ye won sonson ya eda eye direzione obbligatoria mu ena afi ye wo passaggio obbligatoria enso emu me say eniwa bi say wo so ba class na menya abotre chire bochire wati ase kwa kumensa anti question we no anu ye eye force mama yenkwai. Question 25 mama yinti. Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino a una corsia per la sosta d'emergenza. Wanu ye ene say mamemfa eye freccia direzionale no emre ye na question say si ehu eye sa freccia direzionale ye wa hayi no a patren say ya ben eye emergency eye
Emergency stop. Dabi. Enye sosta the emergency ene aben. Enti mom ye hu say we no eye force. Question number 26. Moma yintie ni emfa ho anu yemra. Il segnale raffigurato non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone invalide. Wanu ye ene say. Meda se woka se eye vero watwa. An eye vero didn't na eye vero. Yehwe eye saa san ya ewa he ya titiri de wosuri. Eye ade a eye deviato di sosta. Eye deviato di sosta na high sostare wa ha. Nanso emrano abe cancel because of the omde abeto ase enti. Enu enti the omde abeto ase na ye wona wadi dam. Saafo no de won car no ebetimi asostare ewa ha aye de opese wo ye bia. Enti wo mo de emrano nyedei endi won anaso se emra no enko enma won enu nti emma question no eye vero. Question number 27 moma yintie. L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre la rumorosità del veicolo. Wanu ye ene say. Se woka se eye vero watwa adenti na eye vero. Eye ade a car ne exhaust system no. Eye ade a ye man se de be ya ebetre eye rumor so. Enu nti no dede a ka kede beba no ene enwusie ne de keka ho sane ma bibiri wo ha ye ede ma exhaust no se de be ya ebe ma sane ma we nyina timi ade aba from the question no anu ye eye vero. Question number 28 mama yenkwai. Giungendo a un incrocio è consentito impegnarlo solo se si ha la possibilità di proseguire e liberarlo. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se eye vero watwa eye vero pa mom yehwe question yi se wo beduru eye encroach mu a eni kwa so wotwentwe a wona ase kora se wo se wo kwa abomodin se wo na bibia ntimi enye kama bomodin black class ne ma bi se immediately mo nchiro fast kora na bibia ntimi nye kama question we no anu ye eye vero mama yengo. Question mama yenko. Con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di 3 giorni. Wanu ye ene say. Anu ye eye force pa se wo patente wo licenses ewu a ko renew ye mfa ntwika even though a single day. Nanso question is se wo patente ewu a bomodin se wo de betwika at least wo maximum of 3 days. Dabi etiamra enu nti no menye saade we kwakumensa. Okay. Ye obi mu ho mo ka patent ewu mu de twi enye so ye nipa ne bia jai. Question we no anu ye no eye force wunni a second tempo. Last question mama yintie. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se eye vero watwa adenti na eye vero. Question ne say se obi ekọ eye unconscious onipa bia wako in the state of unconscious no sa nipa no bomodin se uduru obe control no sa kopim se pronto soccorso of obeba anase bia ambulance no mede ambulance mede ebeba nti so mo ba afede kwakumensa na wadwuma na bana wiye enu nti no bomodin se obebo asa we ne ma bia ehia se o driver ni uhunu ekwan befa so betima bo asa afo yi krampo no enu nti black class na menchechero sa ne ma we nyina nenya entiase na etimi aboawo enu nti question no anu ye eye de eye vero. Meda wase bio enen so osua de pa eye guida kon teacher me the Italy driving lessons no eba twi kase mo chirichiri ma onya ho ntiase se ne wasua de eni ma bi ho na wonim wahunu ne ne bomodin se obefre me number no na obeka ho na edi na yasua de abom nyame ya adoma ye besan ehia bio. Adios.